Nih, kadek, tumen bangun semangan. Mau makan. Semua kita mendaran. Beli mau megai ngatang na. Mau piringi. Aduh singnya beli. Yang lelah beli. Beli nasi masuk nasi nawa yang kan lelah nih. Singnya ngolah beli lacur gitu. Wait. Besar ngaret deh. Ampun, Sud. Nih, beli ada bedek nih bekal upah ngaritang beli nih. Kamu langsung semua neng gede nah. Nih nasi pada nih bekalan cuma. Nah, beli kak kemana lu? Ada ya. Nah, suk semua dina. Nah. Jelek macet nih. Adek. Apa sih uyut gati? Nih, ada lagi nasi pun nih ajak pipis. Nih, Jani beli mang nasi ajak pipis. Ini deh, pipis ajak nasi. Tangwangnya beli marah teman. Dedaran apa nih? Pis ke kiri udah dibilang apa? Apa sih? Nah nih sampah tangan lu nih di hutan nih. Nih hasilnya nih ibu bakatan adik tuh terkena penyakit. Adik marah adik memeriksa. Nih ibu sangat parah penyakit ini. Nih hasil labnya. Nah. Beli gede selain awang. Nih, penahan nih kayak nyampak gitu sih bisa. Tuh, abu ke tengah nah. Beli gede, ampura beli, kadek sing bermaksud nyakitin beli. Apa nih kadek lakuang pas su beliwat-liwat, pang beli sing semakin sakit hati. Bang, ulian solah KDE beli sakit hati. Pang sing ulian sakit KDE beli semakin sakit hati. Mungkin nih pesan terakhir KDE bang beli. Ampura beli.
Beh yang nak berbisa tiktokan. Iya. Nyanyian tuh. Nak mati apa nak? Bubuk tuh. Main kokin. Nih, panaknya ini nih. Bangun. Adanya gede nih, Sing. Nih kan, adanya gede nih. Nah, alin aki gede jangan ninggalin. Nah, jadi kelalih malu. Kadek oleh kadek ngalahin beli merasa sepi. Mimi bapa cuba ngalahin beli jani. Kadek masih ngalahin beli sing lah nyen wen jani. Apa ulian lacer beli ni kadek ngalahin beli. Yang kita antas beli lah lekal nutuk masih. Beli ampura solah tiang ngejak beli sing tayan melah. Sebenarnya tiang singnya ngai beli pedih ulian tiang. Tiang sayang jak beli. Tiang selalu berusaha pang beli sing sangat ngenahang tiang.